pasti dang mawaspada ngejaga diri di pergaulan dang pasti godaan sinati jaga kuat kon iman lapang kon dada awas godaan sinati jaga kuat kon iman lapang kon dada baca lapa mit pengajian nyepo pahala jauh kon dosa baca lapa mit pengajian nyepo pahala jauh kon dosa Injilotku diikuti kuari Bebai manuha astawa muni Dan mawas pada ngejaga diri di pergaulan dan mapasti dan mawas pada ngejaga diri di pergaulan dan pasti Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 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 Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam
cerita alakun zaman ganta Beranai sina dai kini dipakar Luah aja lambang tanggula pa usaha Tidak nyatani lapah yang tunang Tidak nyatani lapah yang tunang Hati-hati penyinre anun konpai Kantu celaka ki bulambang mu pandai Dan ulihamu segalanya pandai Ma mungkin aku ma basoki main wai Dan go kelapa kedol baba Ihadu Tuhan yang naga gaya sana Dan go kelapa kedol baba Ihadu Tuhan dan hingga gaya sana Ali ditonton, kagak ni ditatindai Buat anak kajong, hidang aku mekhana Tapi diikuti, kain sikam ngewadah Ilu mahap ni, kan tuat say ngekhasa Ilu mahap ni, kan tuat say ngekhasa Hati-hati penyinre angun konpai Kantu celaka ki bulambang mu pandai Dan ulihamu segalanya pandai Ma mungkin aku ma basoki main wai Dan go kelapa kedol baba Ihadu Tuhan yang hingga gaya sana Dan go kelapa kedol baba Ihadu Tuhan dan hingga gaya sana Ali ditonton, kagak ni ditatindai Buat anak kajong, hidang aku mekhana Tapi diikuti, kain sikam ngewadah Ilu mahap ni, kan tuat say ngekhasa Ilu mahap ni, kan tuat say ngekhasa
hormati, keluarga si kami hormati. Pertama-tama dapat kami panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan kami berbahagia sendiri di kediamannya Pak Ram Hasan Basri dalam suasana si penuh keceriaan. Minamalu saya ini pada kesempatan senji kalau kami informasikan bahwa acara kami adalah syukuran atas deritannya walimatul akikah Paris Maulana dan Aulia Anza binti Ansori. Bila malu saya ini sebagai Dang abah